Iya to nanti apa upake kung kataw may mapuasa na marajin na saddi maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mo tarusa ipuasa ta tapi carata manre subuh. Carata manre subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawufnya itu makan sahur. Ya manre subuh maka day nabita maka kang makadami je makan sahur. Kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka dah 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yung manre. Iya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Hah? Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Di semesangnya akhirkan. Capak namun roy manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapakak manre subuh. Ya, imsak pinapakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi manre mo kak jolo, tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Macawe pimatu watue maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka maniak manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya? Magi di pakoro pak. Itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu itu sunnahnya Nabi. Yang kedua makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi, yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Minum hijau CDW. Nah peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre gendak balik. Maka ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burala ada tuh kokaroma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoroh. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Iya to nanti apa upake kung kataw may mapuasa na marajin na saddi maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mo tarusa ipuasa ta tapi carata manre subuh. Carata manre subuh. Caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum manreki inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki manre paje halusu, talay ronanre, tejepu, ita sampai nanre mate kewe talay. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, ibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan na to nakadapan re nyawam. Supaya dia tu mododo nyawa ko puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapi si bapak kanreang. Alasi ronanrewe, kemudian aja timawi. Cukup yanre. Aja na tuman napasa. Napi baca salawat, napi yama. Yan na to nakadapan re ruhmu. Napi yalasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah to. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yan na to nakadapan re watak kalim. Aga gunana pa. Namuyam itu taluetan re ganna to. Ang katuto biasa kung mapuasa nasa dito, ya umaliwasa mandakama. Ukiway na kunci na mati ito. Ang katuto nasa ya dito siya, ya kupura buka umadodo. Di uli marigagay, berarti nyawa na din na panray ito. Namun to sikiri ng katopa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasya. Kasikiri na rahasya ka, sikiri na Muhammad, sikiri na ruwe, kaya pula ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya. Pedi ulu kimatu ko yaro tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre.
Kuncinya aja tepak gendak bali timputa. Paganjil. Maka dah mawatang itu Ustaz. Dan dulu lek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawah nih. Mepi masoma tu napaki malanan recede, napaki minut tabagi telu ya. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian terakhir denagaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ku yomangi mapella macake mapella macake. Usahakan ni macake pitamai matamai yaitu pada we esa elak tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tadi ini udah namerigaga. Yaku yaitu we si jaji ngatasan. Yaku mampallai tamai napai tate 10 rakoni. Hukum itu mon rukun Cina. Madari gitu maka dah majisa di madari ka ma puasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu wae deni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na ya mak. Jadi aku tamai nama palla taulangi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa maga dia nama rigaga. Tuli manyama pa penading, tuli macakke kule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu mengaku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa maga rakongi. Pak takapo manang ipangelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kode na iya tu tak pakai. Tata tu kabani lilata ko kadangata ko asia ngangi. Kumoto ki weden to sempat makan sahur. Tata tu kabani lilata ko capak na kadangata tabace na atay na katelu. Napa masalah cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya Pak Bu, ya modal. Ya, modal awalingi mudah-mudahan ini bisa diamalkan.